Aboga. Anya kompone bono no makame hu ne seda. Aboga. E ka se pe adwuma ne yo ka benya friendship. Sa Aboga de adwuma be and Adema na Aboga. 60 years. Yes. Wow. Yeah, ko for buy. Aye. Yeah, mama. Oh. Where? Okay. No, di ko ne buy ne di. Na yen secretary am person ka ho abakosam ka. Secretary. My abakosam ka. Na me do. Ya nkonkonko. Na ye maame no no, wo mu ye mpanifo bi wo mu ba atema no. Wo mu ni ye nipa nson. Na wo mu kan wo ho bom. Wo mu ye wo ho se namfo. Okay. Enti enyanfo nua. Enti asem na beto ba ko a wo mu nyina bom. Ye ko di nipa nechi. Okay. Agi se wa ye na de kru na wie ansa na wo mu aba. Okay. Na wo mu ye sa no wo mu kakra ne fe de na wo se o mu fa nkwala bi e ka wo. Okay. So mu start say mbaba awa na ye fa wo na ye che se ye tete yen. Okay. Ye ma ye tete ye. Okay. He say oba se de obeye ohun ti o mu ye sa na fe e wo se ya doso kakra na bom tom di ekuo. Eti ekuo ne emanko a. Emanko a. Emanko a. Manko a. Ene jene e ba na bo nti ana. Obeni nanse. Da se na be ka ho. Ye nyindu ba bi kakra. Na mo bie mu. Na fe de emema bi wo hwa ye hu ya. Okay. Na omu pekuo no nti ye fa won as patrons. Oh, okay. Ebinom ye patron members. Okay. But omu mbakuo. Enti no omu didim saa na ja. Ye de be ye kuo kese. Okay. Tedu ba bi no che se ye maame no no odo sonko na omu na wo mu no. Omu de tete ma na ya fa ye nse. Yen so ye fa saa do ntu huma fa ho ache je se odo ntiase. E wo mu so ye boa nyanka. Omu eni bi. Woni bi na obem na ho kyewa ye boa wo so tumi ye so wase ma wo gina wo nan so eti kakran na ye kuo nu ebe oh 60 years e mo ya de eti one ekuo nu also betimi ade ne ho adom sa ekuo chese yankonkonko kuo nu nse kwa wenya 60 years de na chese oma omuwo mu no omunyimje yeah enti wa me ye fantini and one a what to kuo but based on which of 7 women were you fanciful into no me found ko won kasem na what yankonkonko ye ku a impeyinfuo ma de ho Badwam Hen a ebenya tete pa ehu me sai beka sa kire peyin enti obiara orhwemi bia no ye welcome ye were distance members wo ho abrochif wo ho Kumasi wo ho Kofodua wo ho enti sepede Badwam yankonkonko a men waste time na motin dey iku no yam bute kese osi enuado ye yem ban nti ye tonton ade sebio kafra yam ame no ma wasate wanko school nka na tete no but no wo ye adwumaden won ska say peyin kada ni ska bone tamana no wo sika nti na iku no di woji wonyi wodonyimpa nti yeni so ye be ka ho ono na ye wode tete ye na ye di grow nti wo bebia na men waste time come and join us okay and you so join the number be no wait me from so 0247 58 95 38 0247 58 95 38 eti e fantefo nko anase other tribes nyina timi be me paw choppy here na ye gina he okay yenye nyina na ye fantefo sabio obi kada ewa means aigbenyi okay aigbenyi wom asantini wom okay ya wa notness wom okay adamfo wom chese ku ne de anya nsem okay oya mixture obia betumu abedwen because of akape love na what the two ku ntinu eya den how de ya kwatakra be ye beje okay eti se be ko de me fa ntumi timu se we de ko fu omo mpesa adwe eti me se wo se suba na ma me fa nko good me da se wo ho enwu den besiafo ya ho ya ahometew pa na yankonkonko ku no yani ye je legacy bi okay ma ho na what ku no so wa behwe in fact ye do ya ho na discipline ye adwuma okay only first thing because I that at woba na tete woba yeah na letianiness or something e be discipline
Inti kune de cerebema or they behave well. 60 years dear na moye. But your 60 years you may day 80 also. Iku when you 60 years na ya watama. Na nyame we mobile my yero on my yetapo. Inti ye di yenye kwa ma general hospital. Okay. Na ye kwa ma general hospital female medical ward. Na it was very bad. Inti yan kunkunkun ye di see yenye de one discharging patients in yanko different ward. Okay. Na ye renovate big time. Okay. Inti ye renovate female medical ward. Tuesday ye be commission na nice. Me catch out there a lot of involved manner. Ya spend what them warden our general hospital no. Enya ko ho na ebo yanko kunkudina obehwe ofri. That is a legacy. Okay. Angela was saying yanko for 60 years. And what you said yanko